matanong ko dengan sa presiden. Ini kita ini sih kak. Kabataran naman. Panagnasin masay ipat suy-suy takalan pagasawa makarayaw ginawa makasuno sa kaya warka ini maksuda mga bata usog supaya kamu makusog magpasampay sin maksud in maksud ini labi pa ka mga tindugos ba ayaw kamu malupa sin jinisin dalupa wakil ini piali isin pagpangayo wali pakil na in wakili amukya wakilan in kami kapakilan bangkawinan takdilan lila bisan batalan pagkasan nagtayma ya pilan pagmama kasih ka inaama doon kay mutumuna warka ini birkis luha ini panglukis imbaya di matangkis kan mairum mamanis wakil ini kilaman masamu alamain saksiin kiraman ikaw in karandaman ikaw hatay tunggal dakaw angkan piag tuyuan kau kya bayaan ikaw kami kya layuan yangut kau piag tuyuan makunit kau gantian in karatung pagitung tikang dinamag itong leleng kupya tungin mga baguratung pila na mayan lalay maton kami lumabay umukab kami sin lawang langsay kimita kami sin buhok bagus yudlay dumuis kami aut kilay parayawati kang mo iniatin atay mo bang aun kadugtulan mo tuk-tuk sinasawa mo parayawain niya tuang waira bagnat kalurama salamat makasampayin niya manok kukun timapu pelukun gimanap na indukun nabasain usikum manok sumayang tapu pasambulayang atay nila sumanyang paruisun kandayang gilingon giling kimitain kampung yusin yalisan buling lingkat way sa banding kakampungan magliling sibog papagbang dayon tuhod at turun sin mata utup nakamutod gilingon giling harap kimitain kampung nyo sinyalisan burak intan kamu biya malak magsakaya magsilak sinadlaw pulak tamat na in kalangan di ko nakasungan bang diakya kulangan bapag maapan dakuman Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Namang kaulihi. Ano nakapuno ka?
Ya Allah. Ay, lalaki dulu kah? Lalaki dulu. Ay, lalaki dulu lah. Pusing kanan, maraming pandala. Tuh, lingkaran na mo. Buka. Kanan. Masih mana? Isa, dua. Sudah kaya. Boleh keluar.